I Jester Raja Balkanac ovdje i evo posle 100 godina konačno Facecam. Danas ćemo igramo PUBG u CSGO, znači zato je moj serijal što sam imao Minecraft u CSGO, imao sam futbal u CSGO i ovo me svjetlo ubio, čemu da gledam. I sada imamo PUBG u CSGO, međutim nije baš najbolja verzija, ali je stvar najbolja je verzija koja postoji, ali nije nešto kao PUBG dobar, ali jednostavno ako nemate para za PUBG, a već imate CSGO, zašto da ne biste igrali, tako da ja i Čići ćemo danas to da igramo. Što se tiče giveaway-a koji radimo na svaki klip, prošli klip sam organizovao kao i nije klip uradio baš najbolje, ima oko 1000 pregleda, znači nije mi toliko klip imao pregleda, ne pamtim, jer sam ja slabo aktivan na vezi, aktivirat će se ponovo, obećavam, od sad svaki klip Facecam i svaki klip svaki drugi, treći dan, ali nebitno to, odlučio sam da ne dam nikome nagradu, to je giveaway, zato što je klip prošlo radio, vjerojatno ću ga obrisat, tako da od ovog klipa nebitno koliko god bude imao pregleda, u opisu imate giveaway za ključ, znači od sad svaki klip giveaway CSGO case ključ, tako da pogledajte link u opisu šta trebate da uradite, to jest deskripciju pogledajte i tamo piše šta treba da uradite, imate link za formu i bez daljeg odgovlačenja da pređemo na klip. Jo brate, ubme ovo svjetlo, će mogu gledat materiju, čekaj stavim nešto na njega. Staviš naočare. Svega, sam stavio naočare. I evo ljudi, uz pomoć Čiće sam našao rješenje za ovo svjetlo iznad mene, jer inače sam stavljao neko bijelo platno preko njega, sad nema ništa pa mi direktno svijel CD u oči, tako da sam nabio ove naočare. Ovo mogla biti dobra opcija jer ne volim ovako kad pričam u kameru, ne volim da gledam sve vrijeme ovdje, je čudno ako gledam dole, tako da možda ove će naočare pomoći, možda od sljedećih klipa budem stalno nosio, nema pojma, mislim neće ove naći neki drugi, ali nebitno. Da pređemo na klip, znači PUBG se igra na ovom sajtu, to je PUBG u CSGO, odete na goforthekill.net, imat ćete link u opisu i možete ovdje solo, možete duo, morate se registrujete, sve je džabe, znači vi ćete samo sve objašnjava, evo ja i Čići ćemo da igramo duo, i sad će da nam nađe lobby i onda ćemo da igramo. A ja bih se s tobom topila, a ne bi ti to priznala, da nisam popila. Vid, ja sam, vid, kaž bi to. Se možem ustati ovdje. A evo ga, kreće. Joj, ove crkvice. Joj, bale mač, druže, ajmo gledaj, jarane. Najvez. Gdje slećemo? Aj kod aviona, dođi kod aviona. A puši kurat, vidiš gdje sam ja. Vidiš, a ne vidim, vidim te, idem brate. Evo ovdje ima neka jazbinica, to je kolibica. Eto me kod tebi, sad čekaj, izvadim PS. Čekaj, uspori da pokupim sve ove puške. A viš na shift bate nešto, ne znam šta radiš, šta je ovo, trza nešto ba. Kod da ne drogama koji idemo kurat. Ima li šta od puške? Nema ništa. Pa ima kod kolibice. Ured. Ima kod kolibice. Op, moj. Kurac. Moj mec. Aha, kaciku samo za. A imam ja kaciku, jebu ti sebi. A zašto za metka nemaš ništa? Imam pištolj. Kren se. Moje. Daj, čekaj, šta je to? Ne vidim, druže, dobro, čekaj. Što ti je ba to imaš? Ne kontam, a neki isto šal, a nije kacika. Ali druže, znaš šta, kacika, ali se vidi naočar ispod, pa čudno izgleda, brate, niđe vezi. Znaš koliko je čudno, ali ne vezi. Imam šta u frižideru, brate. Daj jede, John Wayne, here to go. Ajmo, dalje. Nema, ajde. Ajde, ovo pumparce, druže, ovo short range, ne mereš prvo. Pa druže, realno, nemaš. Dole ba uvijek budu. Ali sad ćemo mi pogledati odmah, ja garantiram. Stani, bre, malo da osmotrim to s ovim. Šta je ovo, čekaj, možda ovdje ima kakva puška da uzmem ja. Ima jedno nešto. Ima, tu sam ja malo. Tam piše. Pištolj, krstan. Izgubio sam 10 health. Bravo, majmune. Jebuti, majmun. Šta, aj reci. Ono što ti večeru sprema. Ja sam se večeru spremam. Pa dobro. To jest na večera, na djeca. Aha, smijem se. Ajmo surfam dole, ima unutra. Ne, odi vama, ajmo ne. Ajmo na avion, brate, i bjež. Ne, vamo le... Ajmo za Njemačku dole. Vamo. Jebu sam ti mamu, pičku. Nemoj, jesam skinuo šta? Mamuči, još ti bad. Trvaj mi ekran sad. Vidi, krv izlazi tebi kako skačeš, brate, krsta. Jevi ga, žučna kesa, istvori mi drogu. Ajmo sad im jevat sve. Joj, druž, daj par kura, gle. Ajoj. Jel ti ima auto, Banjho? Ima kurac, bala, nek sam ja master, bala.
plač. Ovo ti je... Uj, pogledaj, možeš izdimati šalje. Svijeti hrast, ovo ti je svijeti hrast, bolan. Ja ovdje ono Golgota. Eno ih dole, vidiš? Pucaj. Ne vidim, če? Aj, pogodio sam ga, druže. Eno ga, krvari. Ajmo, prilaz. Sad, napad. Eno i puca, kurac, vrta se, krstan. Joj, ne! Skinuo sam sad 7 health. A gdje ideš, majmune, vrati se gore, nema Bala metaka. napada, eno umro jedan. Nema metaka, šta da napadam? Ima 26, ja. Eno ga. Da Bog da poginu. Ne redi sa i naočarva ništa. Oj, jebijem ti sunce, imam 60 health. Ja imam 5 metaka, mamu ti jebe. Inače, ljudi, nemoj da mislite da ovakva tardijalna puca, nego je tako namješta da se puca nešto. Nema šta normalno pucat, nego puca nešto srudno, ne znam, možda je tako PUBG, nisam nikad igrao. Napusaj, prilazimo ja. Puca mene, druž, imam 30 health. A nemam noža, druže, sad ga klao jebem oca. Imam ja 20 health. Druže, spadaju mi health, čekaj Pa logično, Q. Ne, brzo! Q! Jebem ti, umreću. Q. Ne! Pa, sam ne reče ranije. Ima i dvojicu. Pa jebo ti mati, rekao sam ti 3 put. Ajde kurac, druže, ne znam. Rekao si mi, ali čim sam to krenuo, brate, mene opal, ti jesi ti mrtav? Nisam, spekaj me. Aj umri, brate, pa ja izdašao već. Umri, pogin namjerno, ajde. Idemo drugu. Ovako se igra PUBG, druže, gledaj sad. Ajde, stavit ću preko. Ej. Ovako se igra PUBG. Ovako se igra PUBG, druže. Ovo vidim opljačkamo crkom. Šta je ovo? Crkoma. Jeste, ima popa. Sinagoga. Upravo smo ušli u sinagogu. Kako ga popa, kakav li oružje ima pop, a? Ima pop, neđe Arsenal, jebo se matire, valja naći. Nema, jebo se. Čuću! Ne kodas, a to ti, evo ti maj. A ne vidim ništa, evo te sirće. Jeo te kolač. Pogotovo ne vidim. Ajmo na vrh brda. Ja ne vidim tvoje ovo žuto. A reci na vrh brda. Dajmo iz ove magle jeboti. Pa gdje ću, nasred kruga. Ajde, prati me, ajde. Eno ga iza nas. Jebem ti sve. Si ti mrtav sad? Jel' volan? Jesam sad. Ubio se jednog i drugi me ubio. Oj, evo te životić. Ne, magla druže. Jo, vidi neka selendrava, sljedeća selendrava. Evo. Gledaj gdje su oni, znači, prati dobro, eno ih tamo. Evo jednog blizu nas, ajmo ga istući, tuci ga, gdje? Ne znam druže, ček dođem puš. Vidim te tu, Dođi pa možete učati sa njim. A puš mi kurac sad. Kad si retardiran, mamu ti jebem. Aj, ubija sam ga. Joj, da te ubio. Ali sam blit. Dođi kod mene, jebem ti sve. Mora vam, kroz kuće ba. Pa dođi, ne znam kuda će sam dođi. Pa druže, na kraju sam... A puši kurac. Se potući, imam, evo jemke ovdje. Gotovo si. Mrtav sam, jebem ti životiće. Skinuo sam liku, znači kogaca. Dvojica ih ovdje, dođi vam. Trčim. Ali imam pištolj, šta ću ja? Imam šemku ovdje, ba. Što neće da me hila, brate, koji kurac? Gdje su oni snapu? Jesi došao kod mene, uđi unutra, brate. Evo emke ovdje. Gdje je jebut? Čujem jednog pored nas, Eno ga gleda. Jebo li ti? Pazi vam. Ovo će biti zanimljivo meč. Sad ne poginem odmah, jebem ti porijekla sve. Polako, gore su neđe. Znaš šta je fora, kad stisniš shift nešto lagaš, gledaj ovo, gledaj. Pa to ti kažem, brate. Ajmo, bježi vamo. Moram ubrda vam izgleda. Mrtav sam. Jebem ti sunce! Sad ti čića. Joj, naopako, čekaj skinem ovo.
Nisam završio klip. Materit. Mislim da je ispalo zanimljivije nego što sam mislio, ali je opet zajebano pucanje. Nešto kad pucate, puca po 2-3 metka nekako čudno. Ja sam, kad sam vidio ovog lika sad pricao Rafala, sjetio sam se da ne može Rafal i da me ubio. A druga stvar, kad pritisnete shift nešto laga, znači ne možete za shift ni koristiti. Možda nešto mi pogrešno radimo, nemam pojma. Tako da to bilo to, nadam se ste uživali. Ako jeste, lupite like, ako me podržavate, lupite like, ostavite subscribe. Ako hoćete učestvujete u giveawayu. Tako da to bilo to, a na sljedećih klipa, pozdrav!